Ni bumwe baumba ni bonene bwa gavana Mutuma Ntwethingia mwaka jumwe jurethirite hari utongeriene kiumiki gavana Mutuma na arurire wondi ya Ntorume sibitari ya Nyambene na wikira karibu antiri wirane pokongelo gima kinyankuluki kaite onoke uwa kibo sibitari ya level 5 kenda witiankathi ya level 6 no bwetite na mbere Raymond Mwenda na ukwamila rwangiru ruima mwake ne yumwe rungu rwa gavana Mutuma Ntwethingia na utoachi onkuluki. Honorable Isaac Mutuma Ntwethingia, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Meru County, and I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the same office, and that I would do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya without fear, favor, affection, ill will. So help me God. Nyuma kunyo muma tariki 17 mweri wa 3 mwaka muthiru gavana Mutuma Ntwethingia naomba nitakie mantu kathomba rwagine rogima. Honorable Isaac Mutuma Ntwethingia, nyuma ya bamwe bakari kuma kanuni kwanja kutheta bakiwa sibitari yoete na ndawa kuri tariki 12 mweri wa 11 mwaka muthiru maabitha ba ugima bathiate na MC wa kanuni Mugambi Chairman ibakinyire sibitari ni ya kanuni kuona kithera ina ndawa na rabatirimire ndawa ciekuo. Omeola sibitari ina nya space ina muno ya anto kana nya na otherupo bwingi na nya ndawa cia sibitari kwenda kwira antu betu baba na aranja sibitari ni etu ogia gwithira sibitari ria itherere o ti muntu utemia wacwa kana uti muntu tomba kuona challenges kwenda daktari ndiye kwenda tuye daktari betu na sibitari yetu tumemenyere na tukuthiurunka tona ndawa ni rejire na ndawa irekuo kunkera antu bakachu ward tafadhali kanuni ndawa irekuo arite bangu ebarekuo ithimi bikobwethwa service cionthe ni kuendelea tokaua kanyere kaina jui mwene kuri tariki 2 mweri wa 3 mwaka ujo aliongeta sibitari na ya Meru level 5 munini wa rais Kithure Kindiki na ure baogilia sibitari ya Meru level 5 mwaka level 6. As you are aware, the government has decided to upgrade this hospital and we have already started the process of aligning the facilities and the processes and the human resource capacity of this hospital so that it can be assessed and upgraded from the current level 5 to level 6. As you are aware, level 6 is a national teaching and referral hospital, and it is therefore going to be the same level with the other level 6 hospitals we have in the country. Akiaria na andiki banteto tuku ya kiumia kithiru gavana Mutuma Ntwethingia na wele sibitari cia mwingi cina ndawa cia kugana na kinyo tungata bobwea ndawa ira tumbite wikia masibitari mwanka thai ni over 360 million na no kumenya itutierio kwi mieri ina nikenda tukinya in the next financial year ni tutieri almost 80 million cia kureta ndawa katwina notion ira twari ni otene that sibitari cia mwingi kana cia public weta na ombere ukarast ukagirwa nthoni we mwekuru turua ndene ya Meru utika na kabatire gutoturo bwako agitiarawa kuri tariki 31 mweri muthiru tuku ya Jumaine kiumio ki gavana Mutuma Ntwethingia na ararurire wandi ya mbere ya Arume sibitari ni ya Nyambene level 4 ira ina itanda 60. ukethira kakwagire gintu kiwitwa kirumi turi antu bembe Mutuma noe wiyite kwa ndawa ya irumi bira byonthe biarumanirwe ndene Meru nitucokeria mwathani katho naitukuwa iboya nontu narua hamwe na kurugura wondi ya mbere ya Arume ndene ya region ye ya Embe irekethira yina itanda 60. Raymond Mwenda, Garo ya Siasa, Nteto cia Weru.